ngalarai pangan Shong sabla Mynder ke jingil. Lada dan makna kisahnya nak ke Mynder konstituensi. Kiba internet ne apply yang ngandok le ka lele ruwe pada Pynjop yang ada ke Seng Mynder ni. Lada pi Paidbah jong konstituensi jong kemayarang Marwei lada pi Pynjop ya ke parti kongres naru ngan Shong Marwei lada kino ke bayi tenat yang ngam tre man propose nak kata kadau paniap yang lang Pynjop ya ke parti UDP ailan thar-tharing ki semrang ro kunju ya ki kentai ro kunju nilai